We saw people celebrating when nominations for positions of the Speaker and the LM Secretary was going on. Yet we are mourning and weeping. Madam Speaker, I pray under your leadership and this Parliament, the only thing we do for the late Jacob Oulanya and the people of this country to amend that provision in the Constitution of Uganda, in the spirit of humanity, in the spirit of religious beliefs, in the spirit of cultural values. I want to beg you, Madam Speaker, finally, in the interest of time, Lutwa Abelo Kereba Acholi, Ya Acholi Kakany, Eko Malame Uganda, Lodiro Wamete Paro Kitikae, Lodiro Mete Paro Kitikae. Petie ki mama time ya Acholi, ma time ma time ma no terre che tiene perché che non ti metti in terra che tiene. Chi ma lo dio mette parte cagni. Wana jalo tela. Wana jalo arme moro. O quando è bene, chi ma ti metti in terra che tiene ningo. Atera que tiene que se va a chulo vai no walk wiye. O walk wiye. O walk wiye. A chulo di we ma Paul. E que we ma we vai no dawarat. O dawarat dada. O dawarat dada. Doni o dawarat. Doni o dawarat. Jogato pa na Jacob. Vamos que lo ripe Uganda, bachalo buon come un moro district. Valere to bala Jacob che ripe. Kato bala Jacob che lo mai Uganda. Valere mero che il ma. Kato bala Jacob che lo timo che Uganda. Valere che il timo che. Kato bala Jacob che lo gada. Valere che lo gada. Mole poi la mami ni la matin. Fino to, va no moro.